Dembaş temaşavanın Rudav 48 kilometre لروشلات قارسی لناوچه دیگوریل گنده مورگم از افغان گنده سیاستمدار پاریزر و نویسکاری کرد محمود alınakı az pera kurta hevpeyvine ki bikimli ser siyaseta Kurdan ya İro u dnav demedami biçin 27 sal beriyan ha veke kuhunji dizanin cara awal da 1992 da parlamenterin Kurd hizde parlamenterin Kurd bittifaka partiya SHP'ra ketmun parlamentoya Türkiye ile 3 sal piştiwi de sal 1992 çaran daji brabuna Paris bendiya wan 6 wan parlamenterin Kurd hatibun deste serkirin jwana yekşi parlamenteri partiye hep yewi demi Mahmud alınaq bu ez wici bepirsim ev meha adari ez beni salvegera deste serkirina parlamenterin Kurd ya awal eşqa cara awal bunun ketin parlamentoy ez vi bepirsim awali 27 sal şunda kohunş paradın herin دوام بیرانین و دمی داد چمانه خمگینی و ایشه و آزاری و اونی چی بیش؟ بله روزباش 27 سال درباس بو ایرو از 27 سال شونده آدنیرم devleti da sistemi da kattışta naatya guarandın. O çay Tansu Çiller seri devleti de o. Ne kaji Tayyip Erdoğan. Devlet nola beri 27 sala disa militariste, disa desalatare, disa zorbayı. Disa naatya guarandın. Ev çağda navan 6 parlamenterin Kurd parlamentoyu da hatın deste serkirin yek şuana jihun bun. Legel ve eşkinci ve Hatip Dişte bu, Orhan Doğan bu, Leyla Zana bu, Sırrık Sakık bu, Ahmet Türk bu. Debiramin yani hayal meyal dıbeşin ez hez zarok bum. Siyaseta Türkiye'de tego dişteki ne guhariye. Siyaseta Kurd'a da navi 27 sali da lgor nerina ve ereni neyini çe guhari. Hun li kederine, hun ser fikra khoya salano du yekine duada çu harin çe bu ezbeni. Yani bir sar rasti mudkhast ku gelek dişt bine guarandini siyasette Kurda da libeli sxemginim zede tişteki zede nata guarandın. Kurt hunji rinsanın ku gelek zulüm diktin nabeyna hündrivan 27 salada tecrübeci gelek zidane me erge hakkı siyaseti bidayı ez veya ama rast bejim devlet vakası ne karu peşte bağata ne karu eva zulma bikra ne karu aha revşağı derhati berdavan bikra siyaset در حق پروژه دا پروژه که ریا دولتی ببرن ریا سیستمی ریا پارتی سیستمی ام بیشن MHP و AKP وانا شون و باویشن شون و بکن ev proje nexs ne devrime ve derxede kimasi heye saveye ki siyaseta Kurda da gelek nahat ne guarandını. Çi yani mesela dişteki somut tutkan pişti 27 sala mesela mücvi film kır peyama ve rast şehde pera yani ev siyasetmedari ku anal sernavi Kurda siyaset etmeşin peyama ve jwan ra und bejin duan da guharin çene bu yani projeyi want to ne. No sava HDP tek sava HDP ne vejim. Hamu siyaseti Kurda rezdujim. Xinci HDP partiye dijene. Sava HDP ne vejim. Hemu siyaseti Kurda rola diroke menne lisas hoş tevdikim. Eğer kume rola xu bilista embejin siyaseti sivile mezin, siyaseti sivile gumrah. Kumeti sana devri devlet aya sermede ne dağıt. Ez daim döveceğim tecrübeme gelek zedene em ku dil bikin Mahatma Gandhi zedetir ji em karin siyaseti sivil itaatçılık siyaset ya em karin tekne devri.
ام کار تیغن دوره و دولت و زوردستیا وان پارتیا زوردستیا سیستمی ام کارن شون و باویجن بو نمونه ام بجن محمود علناک ایرو سروکی پارتیا کی کرده و گرسه کی مزنجل پیویه سری ده تنگ دگره جی بو سبی هند کارن چی بکن کو اف زخته هند بجن سر سیاتا کرده از هما بيجم كو ام حق سياساتي بدن حق سياساتي بدن مباريج دقو ادنكاج بيجن هندر شش مهادا زيدنا هندر شش مهادا امكارن دنگي سيستمي شون وبا بيجن دنگي سيستمي altüst بكن Garip işte ki bejik بيجم siyaseti da aboriye de yani ekonomiye da u sosyolojiye da hemu tekilya eve bibirin sistemi bibirin sistemi bibirin diye ve çağı bimini ku tamare sistemi ye çabımı çıkın me seçar mı ha beri bir makale jinibisin em karın mali xo derrek evin ji qat net derrek evne dervajı em karın ve sistemi ev bikin şun baba vijin افتشنا من فهم كر ديسافان روجا وكي بروسا 27 سال بري قرتنا بارتي كي كرجي ديسا دروجا ودا يورا قرتنا ودم بدن نشان مش قلتنا وفي فهم كر هون سيفيلي تاسيزيه كي دخوازن يعني هون بيجم برا هذا باش بارلمانتوي دري افتي وي معنى هناك ya sava HDP likarım ya bejim ona ye biryarı xu bedin nekaz bejim HDP bira HDP ona viyet bejim HDP gersek mezinci kurda deng digray sedide çed bejim kek ez bejim ku em tekiliye xu hem siyasete da hem aboriye da hem sosyoloji da tekiliye xu ve sistemi bibirin u sivil proje tekne devri ama sivil proje çine merkare gele tişteci beje yani deha bista merkare beje ama sistema hunji zanın ku sisteme ke zulümkare ser zulme eva sistema ser pedisekine merkare hemberi ve sistemi derkeve u khubede peşi ez daim dövejim ye ku siyasete çedkin ez xuş tebdikim xu nahmet tarafa gidini zulüm heve birabe sermin پاشه برای سربی خلقی من جفا هوا برای سرمن صفا هوا خلقی مروه ام که در کنه پیش اوی سیاست ده مقی سیاستی بده مقاودیش گو امکانم وانا شون بابا بیشن ya aslında gelek evej yani zor jinine akya khode em siyaseti ko gavadeniş mi go aboriye kumer em boykot ki bikin hem siyasette da hem aboriye de ekonomiye da kem boykot ki mezin ku tekne evi rojevi ama sistema rikare pipsekre yani iş gotun ve disa siyaset medarın ki barsıvı xwa oha dızvırın dibejim ve film kir herhalde ma muslim dibeje van roja ev nqaş kul ser HDP tekirin de nav HDP xwada jin nqaş kiyel derve HDP jin nqaş li ser HDP tekirin ku HDP ye carektin were girtin bişti bizo har zebani evana zebani ne tuzani bu ya HDP were girtin es seva HDP bejim em xu HDP ji tev HDP ji tev em siyaseti sivil ku tekne evi rojevi em ku tekiliye xu sistemi bibirin u sivil tasdiqat çebikin tu bawer bike ku sistemi gava xuşun valde ez iddialı me sistem issa ne kare keyfa xwa hareket bike hon vi fikra ve tiştek hon dibejin HDP ne zane van tişte mesela hon hed nav siyaset aktif tane hon van fikri xwe buan ra parvenakin gelo hevale wenin heval bende wenin yani derek HDP'da nakazım ku tişteki bejim mutlaka ona jizanın ez evi da ve dereke da ez düsörü kaşında makale ki jibini bilsem em ku sivil taslatı tekne devre ama sistema vakası evnine vakası xurtine ye bit deve
Ez xwazim vî jî bipirsim du roj berê dîsa ser televizyona me altan rast negot parlamenterî berê HDP negot em hewcetiyê bi partiyê got hewcetiya siyaseta Kurd bi partiyekî nû heye sedem jî binê wiha xêz kir ev siyaseta ku HDP dimeşîne ne li gor rastexîniya civaka Kurda ye Kurd civakekî bisilmanin û çepkirên Tirkiye nav HDP de hene hasılı dîsa Ayhan Bilgen behsa partiyekî nû van tiştê wiha ji tê niqaş kirin li gor we hewce diya partiyekî nû ji bo siyaseta Kurda heye yan na Kurda û hemû bersivîn Yani ayta altan tarhatani do HDP de o. Ticara bu milletvekili. Yani deneviya aslında HDP raya. Çoğu dit ki HDP'de daha ne milletvekili. Çünkü o HDP ticara deneji barteni. Paşa HDP katıyor. Sıra ki HDP de bura bugota. Bura muhalefet akvar da bikir. Çama nekir? Neka yani zaman eşkere bejim. Derdi altan disaba milletvekili. Şekilde nine. Yek. Ha lüzum heye tüne sava partiye. Tüve ya da birisi yani gene partiye kurdene. Kemasi çe, kemasi mukavadın jigo, menujugo, kemasi projene. Kemasi parti nine. Parti gele partiye ne. Kijan parti ku proje sivil dexe devri. Proje ku sistemi bitewînin. Demame gelekî Kurd be pirsekî dawîş îro şunda hêviya we yanî tu kesekî aktivîstî nivîskarî heman demî de parlamenterî kiriye ji 8 sala bawekî aktif wek Mahmud Alin axte dîsa bizvirî navqadên siyasetê li gundal bajaran û hegev bizvirî tê bikêjin partiyê re bî. Wele yani tişteki hevya zaten mirçi deri partiye kısa mı kuta mukabulu keste keme partiye. Parti tune partiyekî Partiye ko keste kemi ve gavi tune. Aka partiye Kurdî hene tuwana yek nel gortene. Yani parti ke ko hebe. Parti ko proje ko ez dojim sivil. Wana texe devre ko ev şunva bike ve sisteme şunva bike. Sistemi ra embejin dişe diş mücadele ki bike. Zani serçavemin ez herim ve deri xolamtiye jî bikim. Ama vega ve ev tere nake. Yani ev rewşa ve vega ve rewşa partiya ev ra nikare sistemi ra nikare pevçe. Ez dojim sivil siyaseta dixin devre sivil siyaseta va bina ve evi biçkinin. Bina ve sistemi u partiye sistemi biçkinin. O çağı ye piskirika Kurdji ev bikin. Hol bikin. Bine holi. Zor spas. Demame gelekî Kurd bêguman siyasetmedarekî gelek bi tecrübe û dagirtiye merv dikaribû bi siheta jî pêre xeber da lê nav dema xwe da ancak me karibû li ser van sernavê hanê em axaftinekî bikin li dîgora Qersêl gundê Mewregê bi siyasetmedarê Kurd Mahmud Alin Axra em hevre bûn.